It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele, but I'm not sure whether it is really a good morning to many people. The 20th of January will always be a sad day. It is always a day that brings us sad memories. In 1982, on this day, the 5th Brigade was deployed. It started in Mat North, Cholocho, Lupane, Nkai, turned to Mat South, Midlands, and now we know what happened. Thousands of people were killed. Over 20,000 people were killed. Many disappeared, and up to now, no one knows what happened to them. So for many years, we've always told the story of Gukurahundi. We've always heard how men were separated from their families. We've heard how women were put in houses and burnt alive. And what is said about the story of Gukurahundi is that nearly 40 years later, the government of Zimbabwe is still, playing hide and seek when it comes to this issue. They refuse to take responsibility. They deny people the right to commemorate or think or memorialize, and do anything or do something that has to do with those who departed. Memorial plaques that are erected are destroyed. There has always been an endless story when it comes to, compensation and truth-telling around the issue of Gukurahundi. But as people who were affected, we will not tire. We will always talk about Gukurahundi. We will always remind the government that Gukurahundi was a genocide. It killed people. And the government of Zimbabwe was involved. It was actually the main player. It is the one that deployed the 5th Brigade that killed people. And the government of Zimbabwe needs to take responsibility. There are some people who are still today disabled, and they need compensation. They need to understand why the government of Zimbabwe decided to deploy an army to kill them just 2 years after independence. So in this program, we look back at some of the people that we have talked to. They tell their stories, and we always and will always remember the sad story of the Gukurahundi genocide and still call upon the government of the day to take responsibility. Beza ngamaro bathe befika ngale kithi sababeka tazaqeda 1 week sisegangeni sicatshilela abantwana sitheka size ekhaya kuzothatha ukudla labantwana sizothiwa vele igroundi sitshisa abantu emkhonyeni abayi42 ifike yadiliza izindlu yadiza kathi abafakele impahla bezendlalele bashisho uma sithi siyeza lapho sabona nampo baqhamuka bavele esikolo sekulanda bayebesibiza bathi livela hayi sivela khona apha sikhona apha emasimini bathi uyanda sasuka khonapho besithi uyandapha safika ngeziso satshaywa bangiqamula ingalo bazali bathi bangiqamula ingalo amaGukurahundi lana abe tshaya umakhelwane engidubula khonapho kuthiwa kangimncwane ngathi ngizamncwaba njani kwaba lo uyangithulana angikwanisa ukuthi ngimdonse bathi faka umcila umdonsi ngamdonsa umntakagabha uJafete ngamdonsa ngezwa bazali ukuyehlula ngabona abantwana besiza bevele esikolo ngababiza ngezandla ngababiza abafana bafana badala thina gogo lokwasingukwanisa ukuthi singakudonsa umuntu efile lami bazali kwabanzima ngabe ngithatha abantwana mbaleka segushini nalomntana mthiwa uMlungisi loThemba ngafika bafaka emlindini ngabe mbaleka mina khona phana mbaleka sebengiqamula ingalo fika mbaleke ephumula mission ngidinga usizo esibhedlela ngithe ngedlule line esilongwe ngafica ugogo bachisiwe labokhulu labomama bathunga intuthu hayi bazali ukukhuluma ngeGukurahundi ukuthanda thina abanye masikhuluma ngayo kubuhlungu khonapho ngifeka ngeGukurahundi imbulala ngangiseZambia for 4 years eMpushu section 4 khonapho lasente engizuza ekhulumeni ngilani inzuzo yakhona uma ngikhuluma ngeGukurahundi kuyanthunuka abazali leGukurahundi abangu ngencwadi ngilambo bonke abantu abathathwayo ngangiphe kwesihlahla balekile nami babemfuna abaleka ahlala ngemva kwesipunu. So bonke abantu bethathwa lezi mota ziduma size emaqethuka zisuka lapho zisiya komalini ngangikhangile badala iGukurahundi into eyenza lapha lina njengoba lifuna ukuzokuzwa ukuthi yenzani
Lo khuluma ukuthi kwabulawa abantu laphana babelaliswa phansi echebechebeni bevuswa laphana begijinyiswa bekhwezwa phezu kwesihlahla kuthiwa umphoseli isitshwala bona bebulala inkukhu zethu bebulala lenkomo besidla izibindi lina liphiwa amathumbu suka lapho kuthiwa lihlabele abantu bebulala umuntu kuthiwa singahleki singakhali mina ngabona into ebuhlungu kakhulu ngoba yena lo khulunywa ukuthi wabulawa walahlwa yimi ngiwani wakomalini bebuye bezobachayela khonapha benithuma ngigijinyiswa ngithi ngibuya kuthiwa bangapha abantu sesibulala wena so ubuhlungu kakhulu okwenza iGukurahundi mina ke yimi engangikhangele lokuthi bayenza njani bathi sebelokuzeni laphana wafa umdala ukuthi esefile kwathiwa biza abantu ngabaswela elayinini sebebalekile basuka lapho kwathiwa umgebheli uwedwa ngagebha ngathi ngiphumula omunye ethi buyela bethi imbhobho bathe sebelokuza kwathiwa hamba mthwala samthwala lo munye futhi wakumalini wayetshaya kakhulu ngakwanisi bathi sefika bafika bathi umbeke-ke wena njengobani umazi ngathi angaze mbamba umuntu ofileyo bathi namhla uyambamba nxa ungafuni wohle ukhulume phela ukuthi awufuni uhle udutshulwe ngalwelwa ngomunye umfana wesiNdebele lo wangilwela ngoba wathi kathi kuthi ukuthi lapha lilanda ukuzobulala uhlanti isiqede sonke amaNdebele so namdala sugebhe walokuzwa wathwala umuntu sikhangele kathesi sesithi ayisiyo ndaba yakho le wena sosotsha buya ngapha kwathatha umbhobho lona ethiye kwenzenjani kwahlala phansi kwathi lo mdala kasabanjwa wabuya ngapha mdala wavula amagabha ebhifa ayi-2 kwathiwa hlala lapho phansi yibo bambekayo sebedubula phansi lapha abantu babesithi kangikho sendluliwe sebemdubule phansi yiko-ke basuka lapho bathi gqibela magqibela bathi umdala lo kawuthinto ngoba yinto yenu elizenzele so nxa likhuluma iGukurahundi ngebuhlungu kakhulu ngoba abantu bahlala egangeni yazi saba lelitwala zeganga sihlala egangeni wawuthi ulele ebusuku ungezwa izinto zithi kuyabe kuyibo sebengena sahlala egangeni okungahambeki kuvalwe imota kuvalwe yonke into wawubaleka lapho uzizwe egadela isitimela ungafika khona ngale uthole begcwele konke laphana emkolweni konke lapha amasotsha kuphela kungagadeki ungalancwadi ngoba kumele ubekhiphe i-reference uthi hayi ngiyasebenza ukhipha i-reference yaphela kudala yikho kuhamba kwakho lakho futhi esitimela kwakugadeka nzima grants lapha babemile ukuze somile bemile unzima badala so nxa sikhuluma ngeGukurahundi sikhuluma ngento enzima kakhulu inzima thina-ke saba khona yaze yahamba kwaze kwabuya belabana sebezokuthula kwathi sesibulawa singu-8 dala bathola kukotshoziswa laphana kuzanothi engaphumi manzi ngathi nthutsha bafika bathi lawo ngwakhonapha ngathi ye ngwakhona bathi udingani yibo abantu abahamba bedinga information ngena kwabanye bangithathela izithupha ngihamba sengikhuluma ukuthi kathi ngifelani salayiniswa salokhu uze ngale labadala sebasitshiya abantu abaningi ngathi ngikhuluma amanga kodwa umlimi wayenza ngabamba umbhobho umfana sesibulawa ngumfana omncane ngase ngisithi mina angisoze ngibulawa ngumfana omncane so ngingabatsheli ngoba bakucathela phana lapha mina ngawubamba umbhobho umfana ongangalo ngimthathela awugaxa ngifuna ukumdubula kodwa wathi ujoli lo lapha amakhonikazi wase ekitha nje ukuthi amasotsheni bengaza ekitha bengazayenzi sengukuphethe sengukahle asesithi hayi
umuntu uzaliqeda ngcono limbongi likhuluma ukuthi liphambanisile lento eselifuna ukubulala abadala bengalacala. Ikusila kwabadala laba bayisifa abadala kuthola la phansi uqunywe njengembuzi. Mina ngaze ngisala kwemfaneni lwa umfana lwana athi antshaye 250 mina ngabe sengibamba umpopho ngithathele tsutsuru wako wali asala lo mpopho. Ikusila kwethu aluba ngangingamthathela umpopho sasisifa sonke edzikidzini la dithula ngabo singayizanga lutho. So Gukurahundi badala hayi liyazwa sibili kodwa into ebayenza lapha hayi sasikhangeliyo hayi asihlukuleza kakhulu. Imizi ichiswa yonke ngangikhona bangathi kuthiwa kusedorobheni amalayithi imizi abantu bachaywa lo mkami wachaywayo ebhukuthisela ukuzinebele umntwana omncane lakathesi wagula lakathesi uyisilimo. Ngangaya kwenye indawo uzafica kule izindlu zemakhaya siyazazi ukuthi zilophahla uphahla olubanjwe izigodo phandle komduli. Na kunendawo lapho zafica ukuthi umuntu wayethathwa njengoba siphila sinje afakwe kuleyo ndlu ifulelo ngotshani thathwa yiGukurahundi afakwe phakathi ephila njengoba siphila sinje. Indlu sigcwele abanye babelusile izinkomo egangeni bathathwa bafakwa phakathi kwaleyo ndlu. Sebegcwele endlini lapha phakathi kwabo kwakulomama omunyisa usane. Usane lona lomunyiswayo lathathwa labekwa phandle logogo lwana usesehle ukuhamba ukuthi kaluphatha usane. Unina umntwana wangeniswa endlini. Indlu yotshani yalayithwa sebegcwele phakathi abantu amayebelande belusiza inkomo abantu begcwele phakathi kuleyo ndlu bephila njengoba laba ekhaya ukuthi siphila sinje ephila ilayithwa indlu yotshani yatsha yaphila kwahlala lezana izigodo lezana bantu kuphandle lakhathesi zikhona so phansi. Last week sike safika kwena leyo ndawo on memorial service batsha baphila labo bantwana. Umntwana usane luyakhala phandle unini seqalisile ukuxathuka izilonda zelokho zalumzomlilo uyakhutshwa enjalo kuthiwa munyisa umntwana uphethe isalukazi esehle uhamba lapha uyamunyisa kodwa ukumunyisa uyachiya lapha uyangena futhi uba ngumlutha in that place. I don't understand ukuthi into enjalo uyayixolela in which way baba ngumlutha and bayenze into ibani lebuhlungu kangaka ukuze umuntu athiswe ephila bengumlotha wayenze into bani ebuhlungu kangaka ubulawa ngomunye umuntu omsundu futhi bona labo bantu abathiswa khona balabantwana abachitheke egangeni besithi balwela ilizwe no bantu abansundu asicabanga ngengcono. Uyazi ifeeling leyo phongo ukuthi le feeling into ngazange when it has not touched you yes it's different and I feel so hurt nxa sithi kulabantu abamele ukhulumende khona because sithwele nzima sithwele the same uhulumende nalo wathi silabantu endlini nguyena namhlanje lo kebus no this is too much. Umuntu ephile bagcwalise endlini uyithungele khona abantu besifazane abangazange baye lokuya empini kodwa nje isono sakhe is Ndebele speaking person. This is an insult. Angizwisisi insult. How can you forgive umuntu onqanele ukuthi akuthethi ungamolanga ngalutho? Emagosini cholocho lapho kwenza khona khona apha echolocho abantu babesusile ehlukuluzwa ingizalo efila gosini behlukuluzwa indikhiwa ndiyazama ukusihlupho sithi umhlobo ngokuthini bephoselwe emagosini. An African umuntu omnyama uyamfaka umuntu esemagosini ohluphe ehlukuluzwe kangaka uyamjisa uyafa uyibamba umlonda esitshe empilweni. Yazi umlilo nje ukuthi itonsi lomlilo ukuthinta so umzimba wakhe what more indlu ibhebha izikwenzi ube ngumlonda then you speak of water under the bridge. You do it and you say it's water under the bridge. Such a situation you call it water under the bridge. Is this no, it's not easy to forgive kids like this. It's not easy. Take it to akuyithathwile kuwe umzali wakho buleyo ngaleyo ndlela
otherwise nami ngiyaphila ngenxa ngokwenda ngabuyela futhi ngaba sefilabus ngokwenda otherwise la ngabe ngumlotha kuleyo ndawo. How do you feel? Of course, you have to have a feeling if this thing it doesn't touch you, kanye. If feeling yakho iba isidudu nje. But Tina, as real parents wenzakala khona. We feel even now we can even take guns kufiwe futhi. Ngoba kakunandi lokho, especially kuchiswa kwabantu. Ungene endlini uphila ilayithwe uzobe ngumlotha. And the question is, woneni? Yimpendulo esiyifunayo. Baboneni baze bavalelwe endlini babe ngumlotha. Baboneni. Ikukura le kufikeliwayo yayisithathela abantwana abangamankazana izezele ekufunayo ngabantwana bethu bebancinyane abantwana bengabakhulu. Thina amagwayethu lawa babe wakhangela besivulisa amagwayethu bewachaya ngenswazi abantwana bengabantwana abancane. Ngalo mntana wami wayintombi engaka so wayiqatha so omunye wakhupha umhedla wengqama wasika umlenze wakhe wawusika wawuthi phethu efuna inyama leyo umlenze ukuthi ayibone ukuthi inganani kufika kwayethanjeni. Waya kukhulu wamshaya ukhulu wekhaya ngesidindi sombhobho la wathatha idengezi olulamalahle kade sibasa umlilo walushaya ekhanda lapha. Ubaba wangwami wafa elokhe waqhamuka imbambo eqanyulwa yilawa bantu. Kubuhlungu kakhulu nxa lisikhumbuza lokho. Yena lo mntana wapetulwayo wagula waze wafa bempetula umlenze ngengqamo abemkhombela ukuthi kalale lo mna wakhe bathi ayikuthi ilimi lwakhona ngangilwazi ethi kabalalane lo mna wakhe ethi kabalalane phambi kwethu khona bazange bavuma abantwana into bengayazi badindwa babachiye esitishini sokufa. Ngileqiniso lokuthi labo abafinyelelwa Gukurahundi kahle kahle lanxa bekhona asiyo madoda kahle kahle. Nxa nsithi asiyo madoda kahle kahle imizimba yabo ilimele. So madoda kahle kahle imizimba yabo ilimele. Yikho okwenza bangani bayancikaza ngenxa yemizimba yabo elimeleyo. Gukurahundi ayisonto entsha. Xa nsithi asiyonto entsha sihambile sayangcwaba amathambo eshowa esikalini. Bangaka babekhona la. Ngomnye wakhona engangikhona mina singcwaba imilotha. Bebuyelele isidumbu babutha bachisa babulalela izimbodlela. Ngomunye wakhona esasisefa. Sisefa amathambo phakathi kwezimbodlela. Sagcina sehlulekile sagqibela ndawonye lezimbodlela. Singcwabile. Sasikhokhelwa lugantsha lweAmani olwe-Roman Catholic Church. Bangaka babekhona la ngicela izandla. Ngomunye wakhona engangikhona mina. Ayisiyonto efihla wayethiwa. Futhi asiyonto indoda ephelele ngesaba uthi wesaba ukufa. Njengesondoda. Angiwesaba Gukurahundi. Njengesondoda. Wasaba amagwala. So madoda. Alanda abantu behleze emakhaya ngathi umuntu. Thola isikhalo lento gogo ukuthi ngathi indoda. Rubbish. Sondoda. So madoda sikhuluma ngento enjalo. Mina ngokwami engakwenzayo ngeGukurahundi ngazama ngoba kwabulawa ngakithi. Ngahamba ngaze ngafika emahofisini ezithupha ngangena ngokuthi ngifuna i-death certificate. Ngagcina ngiwinile amaphepha akhona belindele ukuthi ungaba le change of government uzabotshwa umgabi. Ngathi ngizakumela lokho mina ukuthi abotshwa angihlogwala mina. Sabi lutho mina die baze bebuya bezonithatha die.
Mfelwa ngomunye umuntu uzanza unkhona umlimo. Vele ngesabi lutho, anzaye ngesabe. Angena ku police, ngakhutshwa ipolice, ngaku etool building. Ku-CID department, ngaphuma ngaku CID. Bathi nasebekhala khona le Gwanda sebekhala semathuni kwamanxeba bona ngokwabo ama-CIO. Ngicabanga ukuthi babedobha abantwana babo, labazali babo bafa, labafowabo bafa. Bethuka ukuthi umuntu umhlobo wakhe. Sasesaba madoda. Vele wahamba ngaze ngawina amaphepha. But unfortunately, okwenzakalayo okungizwisa ubuhlungu la khathesi, alubani ngani ngiyaliqhubela amaphepha. Ngicela ubufakazi kwabangakithi nxa bekhona ukuthi kangihambanga yini lokho engikutshela abantu kungamanga ngabuya lamaphepha. Aliwabonanga yini bantu bakithi amaphepha? Ngicela bakithi baphamisa izandla. Ngifuna ukukhuluma izinto ezinobufakazi. Angifuni ukukhuluma so mina, ngifuna into ezithi so. Gukurahundi yabulala abantu, it killed abantu. That's why kwagcina i-PF zaphu igqibeleka ngenxa yeGukurahundi. Sikuthe sabo kwaze kwakwenziwa i-unity ngenxa yayo. So mina kwakungesonto umhla ka-3 ngo-1983. Ngangilo mntwana omncane ngangimbhabhulile. Usisa nje ekuseni kusile ngithi wathi ngengene emasimini. Kwakuyisikhathi sokuthi siyahlakula. Nxa ngithi ngiyangena emasimini kube kuthutsha omunye umama la ubhabhula umntwana uthi uvelele ekabeni. Ngitshela ukuthi abanye bami bonke sebefile. Ndawonye lo mfazi kaMdlisa laye wayesefile la wayefele kuleyo ndawo. Abangapha abantu bakhona ukuthi vele kangikwazi mina bathe kangihambe ngendlela manje sengilambile. Lamuva lokwabo sonitshaya kade singithi wothi kangimenzele ukudla ngimnike. Bese mphunga uthatha ukudla lokhana ngimnike. Ngathi uthiyadla basebefikile. Ade murukuyite ngimukutawura chi. Hapana. Chi murukuyita. Hapana. Isishona ngangisizwe. Athi come on Buddha. Parukuphi bana bakho? Urukuphi mrume wakho? Na mrume wangu urukubulawayo. Urukunyepa iwe. Anzi uripo kumsha kwakho. Nayi. Kakho mina vele wami umkami vele hlala kobulawayo. Lamanga. Na alright asambeni nditshengise igrocery oyithumezileyo izolo ngesabatha. Bebe ngihamba fika ngivulisa ibhodi mbatshengisa baye bekhona. Bethi umakhelwane usitshele wathi ukhona. Ngathi hayi ngamanga lawo kakho umkami ngakho. Athi manje siyabulala wena. Abangenela ngezigodo kana imlenzela lela kathe sikayivumi noma ngihlezi konke lapha emaceleni kubuhlungu iqolo lalo libuhlungu apho mbhabhula umntwana. Ngakantshwa ngachaya bangapha ba distant. Mina zange ngibabone kuthiwa wena ngobaphekelayo, wena ngo olechukela, ngo olamabhanzi waphekela amabhanzi wena la. Kulwana umuzi ongapha kwakho ngaloko mgwaqo kuthiwa babaphekela isitshwala. Ngoba notsho njalo wathi umakhelwane okhulume khonoko. Mina siyona ngangisizwa sibi ngokuthi ngangeke ngasebenza kobulawa. Abangenela abanshaya bathi come on emgwaqweni sadlela sithatha umntwana nalo. Uyala nje kuphela ukuthi akhuluma ukuthi mina sasindawoni. Sigijinyiswa mina apha mbhabhula umntwana ngapha siyashaywa. Siyabulawa. Sasahlanganiswa sonke sabe siqoma kuchangane sesikuyisa ngapha. Sesisiya kulumdala lokuthiwa ngiyolokudla okuningi. Ophekela ama distant ukudla. Yena layo engazake vele ngishawabona ama distant sasiwabona nxa sihambela enumber 2 sisiyagayisa phetsheya. Lapha emgwaqweni vele wayekwazi ama distant ukuthi vele izimota zamasotsha zihlala zigijima. Ngabuyi vele lapha kithi. Kodwa sabulawa. Sabe sithathwa sihanjiswa khonapha ndawonye. Umdala lwana lo mkakhe la khonapha. Umdala lwana kwabe kuthiwa wena mdala wena ngophekela ama distant. Wathi hayi mina vele anzake mbabone. Urukunyepa iwe. Ukubulawa khona ukuchaywa kwakulapho ngeke ngikubalise ngoba iningi lonke lokubalisile. Kwakubulawa. Ushaya iqolo. Uchaya konke lapho uchaya konke lekhanda wangachiyo. Nxa usathuthuthu phakathi kokuthi uzuthi uyabamba lapho uzukhahlelwa ngejambo. Bakukhahlela bakunyathele bakuthi kliff. Mina kwapha ngambhabhula umntwana emuva.
bengatshela ukuthi yehlisa umntwana ngitshaya kunjalo umntwana ngimbhabhulile ngangilokunye kumntwana kwami kwakungako kwakwela nyongo yena lo lakho kwakushaya kwakule 4 years kulaliswa phansi lakho kuchaya bangaphatha mina ngikwazi akwazi njalo lamanga sachaya khona mpo sachaya sabe siyahlanganisa lo mdala nalo umdala lo babemdubula wahle wawa khona umkakhe laye kwabe kuthiwa wena ngumapheka wena wathi hayi mina ngizake mbaphekele bahle bamdubula uhlamvu lazophuma la umdala umama lana wasuka wabaleka ngani kuthiwa umuntu lana ohlanyiswa luhlamvu ohlanyiswa yikufa wagijima umama lana wahle waphaphatheka wahamba azange aphinde futhi abe khona sabulawa satshintsha futhi sabuyiswa ngapha komgwaqo e-rest camp safika futhi sabulawa ndawonye la umntwana nalo elokhu echawe njalo engasakwanisi lokuhamba ukuhamba nje ukuthi enyathela engasakwanisi unyathela lakathe sivele nxa ehamba onanzelela uhamba ingani uthi so umntwana lo kahambe ngendlela eqondileyo achaya kumbe bahle balimaza njani khonapha sikwazi ukuthi balimaza bamthini sabulawa kwasokusithi omunye wesindebeleni sesithi wena ngini kungaphi abazali bakho bangaphi mina nilamzali mina kithi kukhatshana kusecholoji right abantwana bakho laba ngani labantwana abangu4 ngubani ongasale bagcinile mina ngathi mina vele lapha angilasihlobo athi nje ubona ukhuluma isishona khuluma la ngesishona ngathi inina ndina hama bana awuna hama ngathi andina hama yini urukuva kophi ngathi kucholoji kure ngathi bangeke okutwana kwami khona okungako lokho bakushaya besithi khamani khathi sikhambane engcwaba umuntu lwane simbuleleyo lapha sabe sikhamba khathi sisiyagebha igodi laphana babe besitshengisa ukuthi simgebhele ngaphi kwakulothathayi khonapho lapho kwakuthe simgebhele khona lempande zamagonde la ndiyakwazi indaweni zamagonde ukuthi amagonde anjani akugebheki uyathuthi uyagebheka nazo impande sezikhonapho nakho sokukhonapho singomama bodwa sagebha samfaka nxa sithi siyamfaka siyamgqibela ubaba lwana nanzo sezizwakala athe sesiduma futhi sesingena umgwaqo e-rest camp babethi asibalekeni nxa ngithi ngiyabaleka umntana wami wahle wadletshwa wathathwa nguthathayi khona ngathi kwabanye abantu umntana abantu sebanje nguthathayi ngicela abantu lingikhiphe bathi donsa kakuhlaba ngelihlweni donsa kuhlaba enyameni hawu bakithi ake lingikhipheleni bantu umntwana anti ngimpapulile bathi donsa ngiqinisile ngacina ngidonsa lakathi somntana mulenkala katha enxeba la elihlweni lami ngabe ngiquma umgwaqo ngivaleka ngisithi zabe zara zizofika khona apha zathola sesimgqibele lo baba lwana bakithi mina ngangikwazi ngiqinisile mina ngilobunye ubuhlungu futhi engazake ngibubone futhi ngokuthi bathe bona singakhulumi ngamaphathi singakhulumi ngani ukuthi thina sasikufela kumbe sasifelana sikwazi ukuthi indaba sasinika ama-distant ukudla sasingawayekela noma ngabe ayifika kithi sasingawayekela njani ukwanika ukudla la ayephethe imbhobho wawuzamncisha umthini uphethe umbhobho la ungamncisha la uyakudubula njengayena lowo laye bonaba la abasidubulayo ngibuhlungu kakhulu ngokuthi uyazi Gukurahundi leli ikhulumayo hayi yasibulala namhla kanisela ndoda nxa ngihlangana la ungumntana uhamba ngemoto uyangichiya ngokuthi yami indoda yathathwa nguyihlo ngumne wenu wahamba layo khona ngapha ngikwazi lapho wabekwa khona plus siyadubeka siyizalukazi sinje awusokuvela incede ngalutho ngaze mbuye endlini yakho uyabusithi thintithinyawo ngenxa yeGukurahundi le ngicela bakithi izihlobo siphelelwe nabeni secholotsho bengendele echolotsho ezikholweni kodwa uphicana ukuthi umntana wakho nxa ezithwele kuthiwa nguwe i-ovethi yenu le sejikijelwa i-distant sejikijelwa ngaphi emdulini wakho azayi umntwana afe wena uzizuzela inglosi yakho kodwa kuthiwa ngowani nguwe distant ama-distant mbona ingani yiwa ngcono kakhulu ngokuthi bona bafeyila ngobuthutha babo bokuthi
ndizozo bebephiwe okuyimali dlanyana ndizozo sekhohliwe ukuthi kati unkomo onguye wahudula ilizwe leli waze waphuma labo sebekhohliwe bona sebefuna yena Gukurahundi lo oweqhude elikhulu uyazi iqhude ngalibona so ulidla ngiyangizwe sengicabanga okwakudala okokuthi sasihlale egangeni umntwana omncane athi angazwi imoto uzothi gogo nanti untshontsha sasizagijima sibaleke siye egangeni manje thina sasingakwazi lokho ngokuthi ngangathathelwa koBulawayo. I'm born from Johannesburg, ngizalelwe eGoli ngenxa yothando lomdala yikho ngalandela eTholotsho kanti ngiyazithela lalapha elupano kwabanzima ukuthi ngisuke eTholotsho ngize u-anti wami endelela ngangizaquma ngaphi ngenxa yeGukurahundi lalamhla iGukurahundi ikhona. Yikho lokho esikhuluma ngakho lapha kunzima kuyasisinda sikunzima kakhulu into esayibonayo lokuthi vele kuthiwa kumbe kuyaxolelana njani bantu kuyathulwa nje ukuthi zi ngoba isihluku lesi sasibonayo siyesabisa kakhulu. Mina ngilisotha lakatesi ngasuka khona esifetheni ilizwe lengalilwela ngobethu ngalilwela sibili kodwa ngithe ngikhonale esisotheni sami ngezwa kuthiwa umuzi vele suphelile lonke abantwana sebuzampu umfazi la sebaleke ekhaya wathiya abantwana kwenzenjani ngasemahloneni engakwazi mina ukuthi kulento utayiGukurahundi iziyaphela lokho ngikhonale into ngisizwa ukuthi iGukurahundi kathi lekuyini ngisizwe ezincwadini ayikho badala ngithe ngibona buzukuzuku ngezincwadi bedele hey vele abantu ngokubathole ubhuti wakho lo mna wakho lo baba komncane vele abasikho sebabathatha kumbe babaqhubela kuthiwa kodlamini asibazi ekhaya ababonakali abantu yebo kanti abantu babulawa ngobani kuthiwa ngamasotsha ngowaphi amasotsha lawo thina singapha amasotsha yithi ngapha bathi iGukurahundi kathi kuyini sasingayazi thina siku-National Army ukuthi kuletota iGukurahundi sahlala kuthe kominyaka lathi sathi awungcole siyephumula sesikhulile yikho ke ngaphinda khona into kuthiwa iGukurahundi sengingapha eMathebeleleni ngoba iMathebelele yonke ususela iGwelo South North yikho kule Gukurahundi khona abantu ngathola bethuthuma lapha beqhawula abantu belale egangeni imizi yonke ithile yonke ithile ngizubuhlungu eGukurahundi kuphela nje ngoba iGukurahundi ukuthi yayilandani angikwazi kodwa yayandima zayo lempondo lapha ezokushaywa lapha nazi impondo yazibona ngizokuchaya lesi Gukurahundi lesi kodwa amagolile namasotsha kaSmith azange banjaye ngoba ngangikwathi ngime ngikhulume njani kuGukurahundi ngangikwathi ngakhuluma ngoba yayithi babesibona badinga amandebele banje bathi sidinga amandebele bathi inkomo zawo bamkhulu hayi angikwazi ngangiyekho bathi uzamama mdala ngachayelwa khona ugoji kodwa ukuthi iGukurahundi yayilandani lokho ngisafuna ukuthi basitshele ukuthi bangitshele ukuthi ngizoshaya iGukurahundi kwakwenze njani ngisilima lakathesi ambambi lutho ngempondo lezi lapha engangiphiliswa khona lapha ngobani ozangisiza mbona uzasiza imuli yami mbona uzasiza abazulu bami angisasebenzi la sesikusebenza ngitshayela amahali vele kade vele iGukurahundi yadalwa ngubani amagorilla adalwa nguJoshua Nkulu le army kaSmith siyakwazi mhlophe kwakusikataza sasigijima lapha iGukurahundi yavela ngaphi ngubani apha iGukurahundi ngubani wathi iGukurahundi izositshaya
eqinisweni lonke ukuthi yazi ukuthi manga ufika entweni efana nale uzubuhlungu ukuthi sekule ntandane ngenxa yeGukurahundi egovernment sokulaba felokazi ngenxa yeGukurahundi esigabeni angisakwazi ukuthi mbale nthini akula sigaba esingafela abantu mina ngendlela engazi ngayo emathebeleland ngithe mina mvele ngithengi mina mezipra forces engamtsho futhi ehle lapho nangakho amtshele ukuthi leli lizwe lelikhulwe izipra forces leli whether you like it or not, that's the truth. Izipra forces yakhula lelizwe uSmith wasurrender izipra forces imhleli la engasala way out instead sasisilwa ama 2 thina 2 ngapha sichaya izipra inasini irotisha in army ngapha sichaya izipra izandla yabona sabantu abayi2 ngoba be abuse community bese si defend community endaweni yabo ke umashona speaking siba defend abantu so kumele manje mabe ngasala qoqwaza so sase vele sisiphat kodwa sakuwina konke lokho but at the end of the day we're nothing. You know, not even a cent engayahola ku government until now. Antabethu sibuhlungu sahlukuluzwa mina ngiyamangala abazali lokho besithi kathi thunyoma umnangakho ngoyihamba leGukurahundi wasibulalayo thina sasingaba kunkomo phela thina mandebele masizuzi lutho ngoba sabula umnangakho kodwa amandebele manengi kakhulu sabulawa sachaya labantu abethu berejo kodwa kakusihlukuluze kwasihlukuluza khala sisizilima ngenxa kamnangakho kathi siyamesaba uhulumende wangena kodwa wangena wasibulala ndaka ngesaba kufa noma ngifike ngiyobaba wamayiphandla amangcwaba ngamazinyo mntaka mna wamadutshula mani mamadutshula so ngiyafeva ukuthi